Iowa Mizo Oten Remix Concept an hathok PLC du hemi komna kan ran nei dona clear to 10 lok nei nei nge kan bai sei in a thoran kal phung le mazo in min shil fya thaingem tun hi ke hi Iowa real estate agent pak company pakat Remix Real Estate Concept sa hianin ka boss pa ka pu pa sumi worker hwa hianin sales assistant angin ka thok meka kini ta hianin kini call matang local te call mi cho pon ro hei tun lai pe chun nepal ho te po kanang lawa an mani sa pram mi te pon se mi chi sang sang in lei du o hi le in zuar du te khang ho kha ami a process an in lei na tur chung chang ni se an in zon na tur chung chang ni se kan kanai mani service an mo na mun sang sang service pe turin na kam thoba chu kan thoba ni in kan leidon in kai ni zo fa te hian engtel nin le ma kan lak ma saper tu ni in leidon na malak na ma saper tu li to credit score nei tha le na atembara company lo tho na history nei le chonin lo to na kha atembara company chi le the kha basic version ni mai in kan leidon in bank account wa hian sumen zat nge da nga yang kami kha say de ulakin karon shil fia chonga kai ni tang mi in leidon hian loan la dan the dan ni chi sang sang oma FHA oma in house loan oma American dream oma joining conventional loan oma chu wangin kami loan chi sang sang zir khanin i down payment pek dan tur kain anglo kami down payment pek dan turin anglo wa khanin heta teng kei chuanin poisa sang thumin da ngai sanga in da ngai ti ka shil sa thelo chawa bank loan officer or mortgage officer no ma khang ho khan shil the chawa in kami khan an ma sapar kan non soi to ang khanin in credit history azirin choni in lei tur za ta amana zirin in lei na tur huna a property tax azirin in lei na tur loan type I loan man tur dan ang azir khanin benga I poisa nei za tur kha Asia thấy đón cho wa atlam pui thuin atlen brai chon 3% ni chu down payment ni angai nge thina noi khat I lei don cho atlen bra sam thum chu noi khat man in I lei don cho nin atlen bra sam thum chu in ready angai ya na khami awang khan iwa mang zo vak don ni chong lo tuna in lei don chon credit score te hi alo pui mo te em heng te hi credit score te engzat vel nge kan nei hingai tang pui chen in lei tur hian in bank tam zo khi join credit score hi and requirement is som thum ania ama ero chu tuna kaini Iowa Mizo te pe chun tuna he American dream kan nei lar em heta hian in February thani ria ta tang hian zaruk somli credit score in nei lo chanin an pom to don lo che ama ero chu tuna ka soita kang khan I loan zir khan thil che sang sang theya te kin nanin banker trust anga ta chan in-house loan oma in-house loan a chan credit score pakhat ma nei lo ma la in a lei the tho alternative credit ka an man sak me ya chu wangin at ma se tu na ka soi tong han zaruk som tu mi chu athani mortgage insurance tel lawa in lei thei dan te hi te re nge ani chuanin engtianin nge ma kan la gang ti te details second shil thei hem okay mortgage insurance tel lawa in lei huna payment ati thei dan turi tuna mitam zok ina ke ni tlang mi hoina kan shat number chu down payment pack to angai ti kan ti mei thin 20% down payment hi conventional loan an tia he loan ai chon khoi benga tang pon poisa ba pukla engsa po ba pukla 20% down payment I pack chonin mortgage insurance I pack angai lo ama ero chu na chin mei ama sa zo ka ron soi ta khemi American dreams kan tia kha chonin
20% down payment angai lowa 3% chau down payment ipenga ama ero chu mortgage insurance ila neilong ama ero chu khami American Dream sa qualify tura kha 3% chau down payment pe ka mortgage insurance neilo tur kha chonin an mani criteria kha iwa ki khan iwa king vele angai thunga chonin ke ni Iowa State kan van nei ema Iowa State a hearing ke mani state bank kan ne banker trust kan ti mai hemi hi kai mani state bank ania banker trust and in-house loan an neya dan china ka ron soi ta ang kharin in-house loan a chuanin credit score pakhat ma nei lo mala alternative credit te khinan I in lo man I pek na te motor credit I pek na te chuanin electric bill I pek na te khatia ang kha alternative score pathum kha credit angin an share saka in-house loan a an lal ru ta khata po kharin 5% down payment impact chonin mortgage insurance I choy angai lo chu chu atlang pui thelai kan mu thei ho ta chuni 20% down payment hi pe thei lo hi enge a indang lam na enge ham that na te anei ne 20% down payment kan pek chon tu na akaron soi ta kan khanin mortgage insurance ka cho om lo nge do na a chiang renga ama ero chu conventional loan hi FHA na china ka soi tang mai ang ai kharin apung re thi aksang zong ka 5% hi tu na an ni tlang puya conventional loan a hian FHA jon 3.375 te ania tu na hian 3.4 te 3.425 te ania a thatna le thalo ta chom ve thowa kan thlin lo chung ani chuanin 20% down payment pek tura in ham boy chia mami poisa puk kwala kan va peka 5% vela poisa kan va puk le ai kha chorin FHA helaya 3% cho down payment kan peka apung claim te ne na choya nakina enkol le zo kha athai athat na tam ta ko ma chu ti rol chorin tuna hianin conventional loan a hianin kan ni hoin perfect turing kan ti thei don lowa 20% down payment I pe thei ani chuanin mortgage insurance I choi angai longa interest rate chu asang anga te chu conventional loan kal phungania 20% down payment I pe thei lo ani chuanin 3% atlang pui thrin down payment pek angai ka spi ka soi tong khan 3% vel chu in ren angai anga ema aro chu mortgage insurance I pe vele thunga a interest rate ro chu atle vele thunga in kan lo leita a malam huna hian in zor le te kan lo du chuan eng te ang hun thlenge kan ha te nga ya in le nuwa hianin atlang pui thu in akum khatna tanga kum thum vela chan in kan payment a hianin kan pay ka atam ber kal hi chu interest rate a kal feka capital kan ti me a hemi alu thi chu tlem te chawani chu wang choin a thei sha ma chonin in hi kan lei to nu ani chon kum thuma tanga kum nga hi thei nge la khamin huwa ke manin kan zor le huna khan ke mani tan hle mar zong abang ve e ti hi zir tu ta chon chui da ni te kinan tur kuma in le na kuma izor le hal ani chuan in lep a in hlau na sum la ba I hlau zong ka chu an mani chui da ni Iowa Mizo te hian Urbandale area te chuan Des Moines area te Johnston area te hian in kan lei tlang pui thina hi insurance te lo in thlau tak em ma chuan engwang ber in thlau nge ti hi min shil fia thengem hey hian factors enge factor ti chu nu matanga ron a background chi shang oma hey engwang nge ti para chuanin aveng azir hianin crime kan tiang chu enge swalna tamna de umuna chan insurance de tama chonin van hui de wa chonin nakin zela tuna tanga kumram kal tura kha in khanin amanin pun chho dan tur aron nei to lo vak lo wangin in man te atloma insurance te po atlom phathina kata khanin soidon chonin athui ko me hetia han soi thei mei chi ani lo ma sa atla pui thu in ven than na chonin kong te alo tha a chonin an neighborhood kan mani thalom khowai anin en kol dan te tha a kha nga khanin khami thatur khanin athame poisa lo chan thira tha theilowa khami tax kan lo pe ga khan asukula te aluta veng police te aluta veng in en kol thatam tura te aluta kha wangan veng thade wa chan tax ka chu arum tam ve ta ni
khá vang khá kami khá ani deuh bar mai tax in an lo na chan hi in kan lei nu a in bill kan pek na hian property tax le in insurance hi pek tel ani ve ngal nge ani lo ba ka a san pa in ke manin va pek le angai zok nge nia in kaman kan pek hianin hemi in a mortgage payment kan va thun hianin thil chinga atlang pui thuin kan peloma chung ta chu enge ti chanin capital kan ti ke ni kolram tong ta ka sei chan ai hin kan ti meng chu kan va rul le chan interest apung chanin na china kan soi ta khan mortgage insurance pek tel ngai tan chanin mortgage insurance telanga angai lo tan chanin atel lowanga chanin property tax le homeowner insurance ka kami kay mani bengin na kan va payment na khanin atel ngal vek ni eng vain nge hei bank payment a hianin atel ngal vek na chanti chuanin keini in thatin insurance money in insurance company va pedon la kanta na boy thla lu tuka bengin thakate ten va pedon se a boy thla pok bangin khata han property tax portal thawa benga khan hun khata kan va chung khom veka bank khan atul dana zirin tharuk dana voi khate mo khatana voi khate mo property tax ni chon sarkara an lo va pe meya homeowner insurance ni chon insurance company an lo va pe meya khaka dana niya chuanin homeowner insurance le property tax i ro mi ron zo ta ka chon han soi tlang lo ila in man te kan lo pe zo to benga poisa kan va thula ngai to lo ani po in mortgage payment kan va pe ngai to lo ni po in USA kan la oma in te kan la nei du zel don ani chuanin heavy property tax le homeowner insurance chu in kan nei chung zong hian kan la lak chun zom zel ngai ya hei hi na china karon soi ta am khanin tharuk dana voi khate mo kum khat dana voi khate mo property tax chu ke mani county office a hian property tax va pe ngai na pek theya homeowner insurance ero hi chu ke mani du na du le kan motor insurance company ne pon kan latlang theya company chi sang sanga ka khalak le ngal thei thoni in ngan lo lei ta mo chuan har sana wang hian in man te hi than hi thu be mo te lo pe thei lo ta ila khang kha kan hin paisa puk na bank te hian in mi sha thiam dan te an lo nei thei ngam nei thei ama saparin hei hi ke ma pon ka cha du mor mor kan mi theu chu har sanna in man pe ma chung chang har sanna in nei chon ke ni ho tang mi ho chu mania meya ngoi ral me kan du thina ti mia lo tun le i bank ka i call nge nga mortgage officer ne loan officer ne mo an bank manager ne mo in huturin appointment itin nge yang i fakalanga i fashilanga i har sanna bank na china karon soi to khan bank chi sang hi a in ang lo wangin hemi lei payment and handle dar an chin fel sakdam po hi a in ang lo wa chu wangin ma ni mortgage company ka call nge ya ma an her san na ka shila eng ang chenin nge thiran ti sak thei don chu enge in din mun eng tin nge malak zel dan tur ti ka an ma ni ne na thutra nga income nge ka athani thani khat lek i in man i pek lo awangin i in kha an chu sangha don cha ni lo ama ero chu ingoi ral me ya in man po i pe lo boka i phone bok lo wa an ma ni ne na va income na pakhat ma i nei lo ani ero chuanin i tan chan a che jok le ni chu wangin friend da wa an ma ni ne na va income va in pia ka ma ni malak na tura malak le sa ka til thaparani in te kan lo le ya chuanin kan lo ena kan luang te kan hu hianin em tiang ni nge ma hi kan lak masat ber tur ni nia in lo muta ai du zok tak khatyang ni charin i agent nang ma ni agent in du tak kha info nang he ini kan en du appointment min lak sa ro in tenga charin kan kai ma ni po min on phone thei renga charin appointment kan lak sak chonga charin in chu kan va enanga in du ta alo ni charin in mara khanin market an dang re khan le kherangai lo wa du chanin athlem deuh zok ponin offer in ziak theya in du chona ai tam deuh pon offer a ziak theya ama aro chu kai ni callroom angin callroom a chu atlang pui thu in ken le to in ni kan va du ve chu ti za chu in phalen kan lo le me nge ti me ani thina ama aro chu USA chon khatyang an thila the lowa le kha ja nge anga ya chu eng tin nge kan ko hela chon ti chon purchase agreement kan tia thil le na tura in rem siam ton na ti na le kha nia khalai khanin
ama hun zel hemi in closing kan ti ma thlinga kan du dan tur ang kha a in ziak chhuak tel ngal va kami purchase agreement a kan kami kha kal tang kharin ke ma ni kan ngam na ret kha khalai purchase agreement a kan va zia ka in nei tu ne na khanin an agent kha kan pe an nin lo va pe chong ve le thina ka step ma separate ni in lei don chon ma loan approval valak nu ma khamin vel nen bo ruak nen in late he tu chon ma khala singa man ilo le du ni chon no ni no khala singa man approve na bank atanga mortgage approve na chi in anga ye ama ro chu kami no khain purchase agreement kha le in ve na kha step plan ni purchase agreement chu kan han siam felta chuanin ina ko kan in berem vekta kami no kan inspector ri kau du ta se engang huna nge kan kau nga yang na china karon ama sa zo karon se ta khan purchase agreement a khanin kan in closing kan ti ma thlenga ka in biak tan tur tam zo kha chu kan ziak lut vek to do na khata to por inspector ko hun tur po kha om vek to ni som chungin nge inspection hi lu nge in du ninga chungin nge in lu nge du in lu in inspection kha lu in du ti ka kami purchase agreement a kan ziak tan hal ni kha chu alei tu tu thu ni nang ma ni kha ta chan tu a chan in alei tu ni ba in lal e ma in thu ni kami lo ka in siam theya ma se atlang pu thin ni som hi chu apel ngai lo ni som ma inspection ni ti nge chu ngai tin inspector alo luta alo endikta e ang chinin nge mo phurna alak theini ani hian inspector hianin enge saptong takin han soidon taila appearances kan tiang chu mu thailo lei chung thil te kha an va en tikha an ni ti turn de lo te chu vai an mu thei chin zong kha an en tikha chu inspector reng hianin an mani an emphasize ber an en ber chu safety issue hi ni te kinain electric wire hi ama inten lo tlan top se ano pangtana safety lo kha ang te kha inspector ina an en ber chu safety issue ni nang mani tan he inni amoyem arongan dalem a combination a time khatyang kha an en lo an ni chon an en ber kha chu he in hi an kinarun omle tur te tarin safety hazard na niam a lo omem mishing dan thil lo om mishing no panghelai khosavel ho tanin thil lo om thei tur omem ti kha an en bera ama aro chu khati rual kharin ke tu na hianin inspection kan ne hianin ke mani mi thogi kal tel vezel turin ka dwa engwa nge ti chon inspection chonin inspection a chonin kan in chung hi kum engza ta upato nge ani te kinan kan furnace te kan air condition te heng te hi kum engza ta upato nge ani ti hi ke ni tang mi hoi chon kan sha tu tlang poi ni china ke ni la khang lai na to kan lo ni lo wan kan lo she lo wa inspector chonin a shefeka kha zo na hun thatta kan ya khatia khanin ma se thil chia pakhat khat lo om ta te kinan refrigerator hi khe ta te vur khol da te jan thuk te alo thalo ta khan lo en dik ta fek ta khatiang thil thalo pakhat khat lo oma khanin asyam thalle na tura kha chonin in nei tu le azwar tu le alei tu in kar biak dan ni khami huna khanin he hi in nei tu in siam that nge lo chan ke ni chon kan le du lo in te the ni in ti chon in nei tu ne ma soi sel the nan ne lo ama ro chu in nei tu ni heng acha kan sia kan siam sakang an ti ro chorin ka chunang ma ni thu ama ro chu na china karon soi to thong khanin kami thil chia pakhat khat le safety issue pakhat khat polo om ta ang se ka nen me soi the ni lo le kha nen tho kan in nei tu ne na ina hianin helai electric hi wire kal da ni a fu lo min siam thaturin kan du chu he thuk palizi nga hianin to chum na hianin pakhat thi me kal lawa siam that min siam that sakturin kan du chu ti kha inspector ina athil mu na lekha inspection lekha nen khanin attachment kan da amendment kan ziak ta in nei tu ne kan vathona khami no kan in nei tu an lo ena inspector po in he achia ni hi ti alo so ni hi okay rem kan dia kan siam thang chon ti chala an non sai vele kan hian non thleng vele ha ka in ne ku she dan tlang pui chu ni in kan le hian kho sai na le ne thang kho sai lo le te khina in kho sai lo le ta sengin ni kina in phele du am ni ta se kha in ti ne phalak dan tu te chon eng ti khola nge kan in phele thayang ti kha in shi fe ne in kan le don cho in ni kha chu cha ra nga ko sai le ai chon ko sai lo le the chu eng ti kan tem mi mai za an lo de wa ama ro chu
khami awang kain cosine lo le nge hi athabere ti na ani chuang lo wa tekin nanin cosine lo wa i le don chonin i credit athat tok lo awang in interest rate sang tak impact tura khanin cosine nge na in le ta cho in credit pan hi bo bela khanin alo that ta cho interest claim de ozok in i le the don ni chon ka athalu tu ka soi du dan cho interest yam tro cosine le nge hi atha ti po ni chong lo wa cosine lo wa le nge atha po ni chong lo ma ni din mun azir khan ka chu ma atha dan to ka orange hair chok me ya cho nên अपन ní na izo na अपन ní na cosine eng tu na cái in phel theng ti chu atang pui tun in kan in cosine han ke ma ni chau income ni na kha kan in le duk mi kha kan le the lo wang he ani de tlang pu ya kami cosine na in phel le tur chonin i du chonin poisa in ya kolrom lama i in mun te i lo te izora dollar sing tum sing li te i dong hal ni te chonin tang pui me nei va pe per nga capital la i du na kha khata pot han ya ko i cosine tu kai phel le ngal the en berzo ka chu tu na i income hianin i in le lai payment na hi i pe thengem i debt to income ratio tu na leba in nei ya khai nung le i income ya khai nung kha a in mia ta em balance em ti khan en ber khan ya chu wa in khami i the hun huna thang ka ko ni se atun kum chung in nui na mo i fa bai na mo na alo thoka thatak na thoka in chung kwa in khamena kha i in man kha pe thei tur ang din mu nei om chu i ko sign tu ka i phet the ren en te klai point kum ni nge angai ti mo kum thu nge angai mo ti om chong lo in khamena nang ma ni cho impact the in barang za ta ka impact the hun na in phet the ren in kan lei hian a lei tu ber hi van doina wangin anu lo chan ta se anu pi fanau ten an rul anga yam ngai angai dan pakhat chu tian oma motor i lei chonin nang ma chun ivakala ivasaya is ron ho iron zo me ya in i lei ero chonin in closing kan ti emi in atop ni ber kan tiang chu khami closing kan va kala hianin lawyer te ne na ti vek thinan ya khami huna khanin anh lo nupui ta ron kal ngai ni nupui hianin he kan pa in a lei hi ka shat puya ani in a pe thelo ani chonin ke ma in ka pe chun zomang ti na amendatory clause oma khata khanin inup ipasalin in mana pek thelo chonin nang mai ni pek ngai eng wang nge nu pa in ni wang in husband and wife in on tlang amar chu tu na han iron soi nai anu pui fanau ten i lo ta an nu po alo bo la an nu pa an lo bo le cha an now an fa te kha kum thling lo an ni ero chuan in adan a om le kha mi dan po kan na china ka soi to ho lawyer kan ni lo wa ke ni bank kan ni pok lo wa kha wang khanin a thei ba dan chu in lawyer ne ni muanga chanin in leina mortgage company in bank ne in muanga kan huna kan in negotiate dan la le zela khami ka chu kan lo tong ta thut te ni chanin kan deal chut chun zum ze lang chu to dan ne zel mo in kan lei nu hianin monthly payment hi eng wangin nge asang ber thin ni nya hi thui de ula kim kalo so yanga soi kim pon ni mai the ka soi kim lo pon ni mai the ya atul chai asan pa pon kan nei kom lenga in kan lei hianin atlang pui thuin tu na hen fixed rate in interest rate kan kala kum som thum chung fixed rate in chu wai kan in atuna pon kan office an uncle chewa kan in he kan le kan in mana ron sa ena tinge apung re ti akai mi anon te an ni lo he nakin zela kan thia ta tam ka soi thua he apung ka aron kai an ni lo apung ka chu 30 years kum som thum fixed rate kai thei to lo cheng thum le pia som nga in pung rate ka interest rate ka ani chu cheng thum le pia som nga kum som thum chung akai thei to lo ama ero chu kha kum som thum chunga in man payment ron ti kai thei tu ber chu thil pani oma pakhat na chonin property tax na china kan soi tak sarkara akhun kan ti mai thin kan choi khania apani na chonin homeowner insurance ka kami kha aron ni le a eng wange na chin ama sabar helo ma kan soi tak ang khanin in man kan pe ka khan khang ho khamun khata be ga kan pe tang fek ka wangin kami kan property tax ron kai khanin kan in man payment ron kai ya kan homeowner insurance ron kai khanin kan in man
payment arong kai thin poka hei kan thiam lo thina apung ron kai ta kan ngai thina apung rong kai ni lowa chonin tu na hianin kan buai na pertlang mi le kai ni hei headline karen ka ya rakhai kan ne na ron kal ho ren ngai na kan sha thiam lo ber chu in man kai na pakhat le chon kami ka escrow account kan ti le ta escrow account hi enge ti choni in kan le hianin cái ni hậu sẽ thiam thấy đam tu bớt cho nên saving account chỉ khát ang anh em hay mi cái money mortgage account ngoài hiện ổn lẽ escrow account cho anh nghe bên như anh lâu đã thì cho nên chỉ là cả còn sợi ta theo lúc đó nãy mà cũng khát à với khát em mà bên như homeowner insurance lẽ property tax anh phải pay cái tí kha mà sẽ khát tin cái ni cho khát với khát lem tết cần phải chung à khi mi cần chung là tết cái escrow account khát ni cho anh lâu đã sang cái property tax lẽ homeowner insurance kha amar chu cái ni chon hun khata kan chunga an ni chon khami pani te chau kan lo da sang ta khami escrow account khanin I property tax ifa pay za tu le I homeowner insurance I pay za tu kha alo shortage kan tem to alo claim ta tekin property tax a samthum I lo pathin ta amar chu sang ni le som puruka samthum le zanga I pay angai to chon zanga in I shortage ta khata tak khanin I in man payment ka aron kai don ta in man payment akan voi khata zanga na ron kai pup don ni lowa khami zanga kha payment kum khat payment 12 som pani ne anon sa ang anon sen daranga khami zanga kha in man payment aron kai don khata kharin voi khata khatya zanga kha claim te anon ti dar kha idu lo ani po in voi khata benga ivakal to pin khami zanga ka iva peta pok the cái in mà hết tết lên ron kai tu khá sòng pan hi chung ron kai tu ri ka du lo wa chu vai he zanga hi ka property tax ron kai zanga hi ka petle fa ka nga cái in man payment atlang pun la kal ro se anga anga kal kan fa kal ro se ti po ati thek tho chu wangin khami kha chu ton chi ka soi tong khanin in man akai kan ti hen kan in man interest rate thi akai ani lo wa kan property tax le kan homeowner insurance akai awang in kan in man payment ni ron kai thina ka pakhat na ne pani na chung khat yang arun kai wang khanin kan escrow account a poisa atlem thina wang escrow account khanin poisa umreng tur ani wang khami escrow account poisa atlem wang kan in man payment a khan claim in anon tipunga anon la tam deu thina cái ni hoen in man kai ta cham kan ngai in man kai ni lo property tax le homeowner insurance ni ani chuan kha escrow account kha account chunga kan poisa in za vel nge da singin atlem bera mo poisa in za vel kan da ri ngai kha zo na thalut to kan ni atlang pui twin escrow account a hianin in kan closing vela hianin down payment kan pay zin a hian escrow account a hianin ke mani enge hami property tax le homeowner insurance tur claim bara thathum ta ang hi reserve fund an da thina ni kha wang khanin in man payment akai ti hi in kan later kum khatna chon kan shawak ngai lawang akum hi na le pa akum tham thum na na ron ni de utlang pu chin eng wangai de chon khamin chin ka ron soi ta reserve fund kan closing lai kan da thathum ta tur ang vel kan lo da khan a cover thina kha wang ngai ni chon kan lo thina amar chu tu na ka ron soi ta closing lai cho din thathum reserve fund ang vel da angaya ama ero chu khamin nuwa kha chonin thatina kan payment zinga property tax le homeowner insurance ka chu almari kharan lo da sang ve se la chu wangin ida tamlu tu ani cho chen pay chu refund te pon dong china alo tam de ola kan ni chonin poisa chu bo beng in ron thon le changa check he hi escrow account ta refund ni chu ti pon in dong le china khang te pon ve china ama ero chu te kinan homeowner insurance tang te pon I homeowner insurance tang in ti pay over chu wain hemi hi kanon refund le che anon ti po omang achan chu kan munua la anon ke ai eng tin nge nya he che anh cái sự bên chữ escrow account mà phải thun lệ rồi cái thì mấy chuyện anh vắng ấy cho nên khai poisa a shortage arun claim anh cho nên nang mà anh tan để kina arun delay hôn à cho con a thong thế rồi tụi cho anh escrow account cái nên mà sẽ ida tâm chút thời gian nghe đã ngay chút mình nói chút ấy tâm lúc tụi chút cái trong cái hết cho anh lâu anh chỉ nghe tâm lúc tụi anh ngay thôi mà sẽ claim ra cho cái thun reserve phần anh chút đã ngay ole to na atop lon kan lon hei to anga cái mà ni kan shiat tur nga yang te mo chuanin malam huna ine poimo la to kan mei tiang te e soi tur ila na yam na china khanin in le ama salama khanin in le do na nge ti tur poimo ma sa te tia khanin kan soi to a
in kan le don in last 2 month bank statement kan ti me ya ke ni cho anu thani kalta I bank statement ki bank in an nge thina khalai kan cash flow poisa hloma vathun va om hi an ho em hemi hi in le tura in roman lai cho poisa hlom hian bank a hen vathun lo ra mula ti hi ka cha du chawa chonin apanina chonin tuna hianin tlang mi ho yen sa pho in helai kan kala an lo in sak tak mai kan le a moi tak kan oma amo aro chu ka va kwala ka mu vel dan ke ni tlang mi chu pon ro ka kol mi ho re ke ma ni ina ma lak na sat na kan lam mo chu in en kol la ma hen ma lak na sat kan la ngai em a aram chang te ni chon na kina en tin nge in en kol chun zom dan tur ti hemi kan inspector ho ina list min pe ki oma pek som ve lai na tu ni translation ka bei me kan la zo lo wa chung te po chu kan la ti chun zom le anga en tin nge in hi en kol dan tur ti ve mo chi sang sang oma en wang ti chun apik tang ai wa pe choin kan weather hi amak em a vote le a vote lu tu ka alum le alum lu tu ka chu wang in kan en kol chung chang kan spat angai em a khata kharin ina hianin in kan le kan zor don yan apoi mo per hi chu pathuma oma chu enge ti chon location ni amun khoi ve ange in ni le khoi mu na nge in I le ti hianin I zor le don na pon se om zia anei em a I le na veng a that lo chon I zor le na pon in man akai don chuang lo chonin apani na chonin in kan le hianin ke ni ho cho in kan le a amani te pon kan mua in le ro chan bang ta kha eng ten lo noi me ya chu bang in rong kan man te in chung kan chei dan ta kan en kol dan om se ani em a tu na in noi khat le sing a I le hi I en kol thalowa I om top pa top nok to ka I om ni chan tu na tang kum thuma pon zor le no noi khat le sing ni pon min no le du to bang lo chu bang chan he tiang te hi research na as en dan yan mission hi USA abik takin USA page on in kumga tanga kumsari in kara henin in son zel henin an thueni US mi reng he USA om na muna om reng lo eng wange te chon kan na he poi mo em USA kan na tho da na seri kan du pon kan in son ngai thina ke ni tang mi ho ngai da na chonin in pakhat kan lei to chonin kan pi le kan pu te thlanga ro de tur om ngal tur kan ngai thina ma se ke ni pokan ni don chong lo wa atul da na zirin kan le in son do na chu wangin kan in son na kan he kan in le ya hianin engma kan zor kan le na ang za te mo le mu te mo zok le kan du chon he in hi eng tin nge kan en kol da kan bula om ni te kan in rom mana te in angem kan in chung ko bung ruwa kan en kol da na te kan in chung kwa thiang him lama kan thil ti da na te kan pa nga em ti kha kan in en non fo hi apoi mo le ni ti ha ka cha tu ni klome vậy nia Iowa mizo om hinga income na hun lutak min pe ga wangin kan lo me ke po in chunga ka lo me in ti thalu tu kha tiang hun non po se te fel